Kurdistaniye. شنوندگان uçan radyo dengegelden başkodarın heja iru 23 ilyonu 2025 seyşemli Brüksel saatine lamedede. Hemen uçan serisi peşkeş bir kendimde mazadiyare berapuya. Heyzen hükümeta demkiya Şam'e erişi Şeyh Maqsud Kerem fermandariya giştiya heyzen evlekariya hündürün Halep'e tekildarı erişi da xuyani dadı guten ku eriş jaliye komen gireda vaziyata parasına ya hükümeta demki ya Şam'e ve PKK'ye. Komen çekdar erişi bendeke kontrole ya evlehiya taxin Şeyh Maqsud eşefiye kiriye. Da xuyani uha devam dike. Heyzen me rast bersivdan u da encam ede ser çekdarın erişkar birindar bun. Drona yekat kıstın ku de erişi de hatıbı bu karanın. En vek heyzen evlekariye hündürün giridana xoya berdevam jibu bi cihanina erke parasına geli xwe parasına evlehi u aramiye hereme dubare diken. Lehemberi hemu hevdanen ku evlehiya sivilan tehdit dike eme be bersiv neminin. Komen çekdar en hükümeti biste iloneji bi drone u topan erişi gunde umtinaye der hafire giribun ku dikever roşlate Halep'e. De encam eder du jwan zaruk haft kez jiyana xwe destabun çar kejî birindar bubun. Zarokekî du mehî Ömer Abdulaziz Hamze ye birindar kirî dihate derman kirin bi tevî hemû hildanan nihate rizgar kirin û jiyana xwe ji desta. Ve bir awayî hejmara kesên ku du komkujiya derhefîrde jiyana xwe ji desta gihîşt heş kesan. Beriya ve erişî bendeke qesedek kiribûn lê bi bersiva şervanan re hêzên çekdar ji herêmê vekişiyan. Yekê Nîsana 2025 peymaneke ji 14 xalan dinavbera meclisa giştiya taxên Şeyh Maqsud Eşrefiye û desilata Şamê de hate imza kirin. Li gorî peymanê parasına taxan jalê hêzên evlekariya hündürün a Halep'e ve tê kirin. Tevî peymanê jî bi van êrîşan tê xwestin ku evlehiya li taxan xira bikin û metirsiyê li ser gel belav bikin. Hêzên evlekariya hündürün ên her du taxan bi hemû beşên xwe ve evlekariya taxan dikin û xelkê li vê derê diparêzin. Psikanalist Francesco em pişkiriya tevgerajinin Kurt dikin yek ji kesên ku kampanya Francesco Rajo ya bi cihekî ji bo Öcalan dest pê dike psikanalist Francesco Larnber wiha dibêje em weke jinên Latin Amerika pişkiriya tevgerajinin Kurt dikin û dixwazin têkoşîna wan li cîhanê bidin naskirin. Jinên Kurt mînakin û pêşengên jinên cîhanê ne. Di nava kesên di kampanyayê li ser Instagramê cihek ji bo Öcalan de cih digirin mirovên hêja qedir şinaz û zana û navdar hene. Teva jî heyranê fikrên Birêz Abdullah Öcalanın em dixwazin bi hunera xwe û çalakiyên xwe destekê bidin Birêz Abdullah Öcalan û tevgera azadiya Kurd. Ömer Öcalan go çareseriya pirsgirêka Kurd gav bi gav te avakirin. Parlamenterê Dem Partî Ömer Öcalan û hevseroka KCDK Zübeyde Zümrüt li Fransa bajarê Marsileyê tevlî li civîna gelbûn. Piştî rêzgirtina Ömer Öcalan axivî got rêbera po ji geşedanên li Awropayê agahdar e û di her hevdîtinê de dibêje hûn çûne ku derê silavên min yên herî dilsoz ji herkesî re bêjin. Ömer Öcalan bahsa 6 salî kir û got li rûşlata navîn bi pêşengtiya gelê Kurd modernîteya demokratîk jiyaneke nû pêkane. Öcalan destşan kir ku têgê hede entegrasyonê divê neyê şaş fêm kirin û got entegrasyon ne ew e ku mirov her tiştê xwe berde û xwe radestî dewletê bike. Entegrasyon ew e ku herkes bi ziman û çanda xwe ya azad bi dewletê re bibe yek. Helbesta rêbera Abdullah Öcalan li ser Rojava zelale divê Kurd denk nefikirin. Kurd Alevi Durzî tevî hebûna hetêşe ku dewama Daişê divê bi yekrêzî hareket bikin. Öcalan da zanin ku li Awropayê pêşengtiya Kurdan û dostên wan wê demeke nû ya xebatên internasyonal dest pê bike. Di demên pêş de dibe ku li İmraliyê hevdîtinên birêber apore bênekirin. Hin rêzîknameyên kanûn jî di rojê vê de ne. Ji bo serkeftina vê pêvajiyê divê rêbera po di şertên azad de bikare siyasetê bike.
Komisyonel Meclisi hatiya vakirin ve civina xoya dozdemin pek bine komisyon ve 24 Eylül Angoroja çarşeme lsazien fikir u ramane gohdari bike. Dürünüşna despeke de ve lününerin vakfa lekolinen civaki abori u siyasete seta navenda lekolinen civaki Dicle ditam lekolina ravest navenda karen kurt kecese vakfa lekolin perverde u çande ya ekopolitik EKAV gohdari bike. Dürünüşna duyemin deci komisyon ve lününerin enstitüye Ankara'yı navenda lekolinen kadeyen sosyopolitik saham vakfa lekolinen politik aboriya Türkiye tepav u navenda lekolinen ruşlata navin godari bike. Şande Avustralya'yı serdana kombuna jinan Azenubiya u reveberiya xweser kir Şande Avustralya'yı ya bi serukatiya parlamenter David Sorbenre serdana bajara raqayı kir. Şande serdana kombuna jinan Azenubiya u reveberiya xweseriya demokratik ahrama Bakuruşate Suriye kir. Her du aliyan li ser zahmetiyen li peşiya jinan u bandorawan li ser beştariya jinan iqaş kirin. Dini qaşanda şehit Havrin Xalef u rola ve hate biranin u erkdarkirina kujere ve da hükümeta ve goheza Suriye'de hate şermezar kirin. Bankları qism ruvi hat kirin kul be beriyare xoye vegerin. Dawiya serdanede Şande li nav navenda kombuna jinan Azenubiya ya bajara raqaye geriya. Li navenda reveberiya xweserci civin duri çepemeni hatı darxistin. خلک طبقه جبو پشکری قصده مشیان شینیان کانتونا طبقه و کوچپرین افرین و شه باید با آرمانجا پشکری قصده مشکه گرسی ایل درخست. گرسی اگل به دروشمه جا تاقه یکمین حتی چارخری امی سلون و لطاقه دویمین آ طبقه مشیان. لور هفسرو که مجلس مالباتن شیدار طبقه محمود السیل آخوی گود ام ایرو بناوی خلکن طبقه شه با و افرینه هروها بناوی مالباتن شیدان بریزداری پشکری آخوی نشانی شروانین قصده دیدن. السیل زانن کو قصده جتوای جهان را اثبات کریه کو ام اراده گلانه و اف پیامدا ام جتوای جهان را دبیجن کو فداکاریا شهیدین ما و هر دم ریا رومت و آزادی رونی بکه ام تجاری دف جریا وان برندن پاشه هفسلو که دستی هندورا رو بریا خسریا دموکراتیک طبقه ریاض الوالی آخوی و باس پشکریا شیرین طبقه بقصده را آن زمان داوی آخفتنا خودجی دیار کر کو قصده جهمو پیکاتین هرمی هاتیا وکرن و اف ریا سبروجی سوریه Tom bırak kod Ayştel Ruşata Navin hayale. Nünere teybet Amerika'ya yejbu Suriye Tom bırak Ayştel Ruşata Navin vaki hayale ki binav ker. Her vadıda xuyani teybette JS kep nevsra Arabire naskirna devleta Filistin'e jalihin endam konse evlekariye ve be nekerhati vazifan barak aşkere kir ku Ruşata Navin qed aşti çene buye dibe ku qed çene beji jiber ku herkes jibur revebuna şer dike. Liguri bırak 27 agirbe sene le yek jwan ji biser neketiye. Nünere Ameriki di berdavami ya xaftına xwede wuha got. Ez bixwe ji her alive tiştê ku li Gazayê qewmî nefret dikim ji Filistînî, İsraîlî, Ürdünî, Lübnanî, Sûriyeyî, Tirkan re. Mîna hûn dizanin ev tevlî heviye. Her wiha Tom bırak des şankir ku İsrail hevalbendeke giringe ev salane bi 4 hatta 5 milyar dolari pişkiriye dedin İsrail'e ev dedili Amerika'ya de xwediceke teybete. Müjar heneki komplekse derbarê naskirina devleta Filistin'e ji aliye hin welatan ve nûnere Amerika'ya ji bu Suriye ev gaweke nekerhatî binav kir. Barak piştî ku dibe İsrail êrişî Hizbullah li Lübnanê bike ji ber ku çekên xwe radest nekirine. Barak işaret bekir ku Hizbullah erişi herkes ile Suriye, Lübnan u Tunus'e dike jiber ve keber pisyariye be çekkirina partiye dike ve sermeli devleta Lübnan'e. Ahmet El Şaral Amerika'ya به خلیچه سور هات پیشوازی کردن النصرا قوه که باسکه کی داعش تناز کردن به قتلام مزن این سیویلان تناز کردن پیش ناوی خواه به هزین طاهر
اشام هتشه گوهرد محمد الجولانی کو ایرو احمد الشار جره تگوتن سروک وری خستنه بو و هیجی دوام دکه الشار کو امریکا دمکه جبو کشتناوی و یانجی زفتکرناوی 10 میلیون خلات تانبون ایرو به خلیچه اسور لواشنگتون هات پیشوازی کرن هتشه دروژه که ده با الیکاری امریکا لسوریه و که سروک حکمت دمکی هات بجیک کرن احمد الشاراوی به وصفه سروک کمار سوریه لرونشتنا گشتیانه توین یک بوی باخوه جواتا گشتی کو جولانی ته ده باخوه و دنابرا 22-29 ایلون ده لنیورک پیک وره لبله گلن سوریه او که سروک کمار نابینن و حکمت هیجی قبول نکن لپاکستان دیریشه که هوایی ده 30 کس جان خوجدستان لهرم جایی لسینور پاکستان و افغانستان ایریشه که هوایی خاطر دارخستن دیریشه ده هر کم 30 کس جان خوجدستا رایدارین آسایش دیار کرن که دیریشه ده 4 مال هاتنه هدف گرتن و خانی به تواهی روخیانه نهاتیه دیار کرن که ایری جالی کی و هاتیه کرن وکیل مخالفت اقبال افریدی دیار کرن که ایری جالی بالافرین هیزن اولکاریه و هاتیه کرن افریدی گود هیزن اولکاریه جمرنا 30 کسی برپرسیارن بازاران کسی چالاکی پروتستو کرن بره گودان جمعنو چند سرس به پیشکش کرن آنا خاطره ودن باشه